Htio sam te pitat kako je to imati dualnu karijeru? Nažalost, u Hrvatskoj je to must have, teško je bez toga, jer od sporta, mislim, ne mogu reći da može se živjeti, ali ne može se živjeti normalno, ajmo reći, ne može se živjeti dobro na način da ja pojedem dnevno, ne znam, 600-700 grama mjesta, ne znam, i priloga i svi gledaju sad, kao ti trebaš rezultate i sad sve što ti trebaš, te rezultate, gradi, snagu, daljinu, to sve nosi neka ulaganja sa sobom, uvjete, i onda, jednostavno, ja ne znam, ja i treniram, radim motivacijske govore, projekte, radim na sve strane, tako da meni je okej, ne mogu reći. Ali okej zato što radim na 5 strana. Da, u stvari ne možeš se samo koncentrirati na atletiku. Pa teško, da. Recimo, ko ti financira tipa prehranu? Pa prehranu, mislim, ja sam sad u evidentni kandidat Hrvatskog paraolimpijskog odbora za Tokio 2021. Paraolimpijske igre, tako da mi imamo sad stvarno dobar program ovu godinu i prošlu isto. Imaš vitaminizaciju, pokrivanje, to što tiče prehrane hrane, to se sam moraš stanovanje, to sve sam sebi snosiš, ja. I je se da živjeti onda od toga? Pa da, se kažem, kad radiš još uz to nešto, općenito ja mislim da bi sportaši trebalo svi i tijekom sportske karijere razmišljati o profesionalnom razvoju šta poslije, jer se nađu s 30 godina nigdje, realno, bez dana radnog staža i onda zato je taj sport i kad pogledaš najnezahvalniji, ti si, ne znam, 15 godina, 15 ljeta zima si vani, ubijaš se, 100 ozljeda, imaš probleme sa motoričkim dijelom tijela koji nema čovjek od 65 godina. I šta se dogodi, i dođe ti 30 neka godina, zbog svih ti treninga nisi naravno stigao raditi, jer ako je neki fizički posao ili negdje baš dati svoju glavu maksimalno, i onda završiš karijeru i ti krećeš kao pripravnik sa 35 godina. I onda, a ja gledam moje društvo koji su samo završili fakultet skupa, će biti na toj razini da će biti neki voditelj ili direktor u tom periodu života. Ja zadnje 3 godine stvarno Kod nas je problem što uopće savezi i država ne omogućuju nam da mi poslije toga možemo nešto nastaviti. Pa evo sad stvarno ima dobar, to sam vidio s duši, mislim da je bio nek 9. mjesecu natječaj za ovo kao baš to, da za razvijanje karijere sportaša poslije kroz školovanja. Mislim da je 100% subvencija na zvanja, odnosno usmjerenja koja se tiču sporta, a oko 75% ili 80% lagaću vas za van, znači ako želiš sad, ne znam, ja sam sportaš, želim studirati ekonomiju, pokrećemo 80% jer nije usko, ajmo mora baš usko vezano sport, specijalnost, ali ne znam koji uvjet, mislim da je prva i druga kategorija sportaša uvjet za to. Da, to opet, ajmo reći, malo u Hrvatskoj ima, mali postotak. I mislim da možda dosta toga, ja se recimo na sebi puno puta vidim, dosta toga ima da i ne znaju ljudi, nekako više mi problem ta neka protočnost informacija, obavještavanje krajnjim korisnika, odnosno sportaša, šta imaju prava. Jer nekad iskreno nemaš ni, ja recimo nisam ni znao za to, jer prvi nikad ne odem na te stranice, ne traži, nego čujem u krugovima atletičara, pa Da. Sportaši u stvari ne znaju koliko opet imaju. A to ti sve počiva, kreće sve s ministarstva, pa onda idu ti odbor olimpijski, paraolimpijski, pa savez, pa klubovi, neki jedna karika zakaže, sportaš je zakinut, naravno, za informaciju koja ti može život značiti. Ali znači, radiš, treniraš, ili imaš ti vremena za socijalni život uopće? Pa imamo socijalni život, evo, sad će krenuti kad završim s vama. I tako. A gledaj, šta ja znam, meni to paše. Da, želiš biti okupiran, voliš kao, ajmo reći, mali stres stalno. Pa dobro, najveće još stignem, čitam 30-40 stranica knjige i dosta mi je. A šta radiš onda za hobi, osim čitanja, evo? Pa jedno vrijeme sam 3-4 godine išao s prijateljem Željkom na boks, nakon vikenda mi to bio kao. Zapravo ja sam na boks krenuo zbog tog rada nogu. Jer ovo mi je gore, ajde doći malo kao ubrzat ćeš se u stvarno sam počeo s njim raditi, ali sad je to malo prevelik rizik, I korona je, i dobro, ja sam prebolio siguran sad, ali eto, sad neću da se, ne daj Bože, povrede ili nečega,